haray ko addi mi ɗo hande ko fi toɓɓe tati. toɓɓere araner nden ko honto fewniɗen ka démarche ji fi ko waɗi consére kore. Quel que soit le nombre, senerde han joni no jogi no fiɓi ka fiɓi ɗon 96. alors que en fo eɗen andi bilan on ko temeɗɗe, kono na ɗum ɗo woni kañum on ko piiji ɗiɗi hanuɗen famugol e ko waɗi consére kore. aran ɗum e mum ko waɗi consére kore no feƴƴiti ko waɗno kon ka stade 28 septembre. si tawi capitaine Moussa Dadis Camara e ɗimmoɓe mum ɓe ñawama hande ɗo pour crime de masse, crime de guerre, crime contre l'humanité, e kala ko ando ɗon Doumbouya no dowa ñawede tati ɗum ɗo fof no hani famude ɗum ɗo fof kadi no hani fiɓade ɗum ɗo. go ɗimmel muɗum e toɓɓe ɗen si on andinama konto fewniɗen ka démarche ji e kon non kadi hanuɗe waɗugol ko yon andu stratégie mo CNRD woni e wadde on fi justement ye yeggito, fi justement ye weddito, faminangol en que tout va bien, faminangol en comme d'habitude ko waɗi wo ko balɗe ɓe inna e dabbude haala ko balɗe tati. Justement non e yii ɓe wi ko deuil, journée de deuil national de 3 jours. ayon 3 jours ati timmali ɓe fuɗɗiti kadi ko ɓe woni ko justement o yi propagande wingi ɓe woni e wadde ngi ɗiɗi e toujours ka ɗiɗi ɗon stratégie mo ɓe fokkintini on médiaji ɗi ɓe manipulata ɗin e par ricochet onon kadi ɓe manipula on. andon non on télé keso mo CNRD fa lawuditude komɓe woni ɓawo on télé kon ɗum kadi on télé wona waɗirede fewndo ɗo toujours kaka toɓɓere ɗimmere koye wonɗen toɓɓere tammere nden yewten fi Serelak on alhaali mo Serelak on fewndiɗo e mum kunto e toɓɓe on ka divers ji en yewta e fi situation on hakkunde Idi Amin e kanko Mamadi Doumbouya e Amara fi on ɗum ɓe inni ɓe yettoto jama on ɓe waɗa e enquête ɓe yetto jama on kon ɗum woni tigi tigi ko feƴƴi mais en même temps omo ɓe innata commando Faré o yehi o yidi e sori ɓen o mainteni toujours bilan makko on to 56 personnes. CNRD no fondi wola e gonga on kaɓe faala tum faminanden ɓe wola e gonga ka divers ji kadi toujours e yewta e fi ko feƴƴi kon siri ɗo kon ɗum hanuɗen taskade mum haysi hande en développata ƴetten tum coɓɓoy gonga frais ilo wiccen seeɗa tum ɓuccen gokkunni yewten fi ko feƴƴi kon siri ko ɗum ɗon sakkitorte yewtere nden haray noon en yetti Allah fota en torike mo no newnirani en argol joɗoɗo ɗo yewta yo newnan en kadi seeden ɗo e hoore jam annuye mo mi ardi on ɗo ko argol humpita on findina hakkille ɗen wurnita ɓerɗe ɗen on annuye ɗon en toriki Allah yo Allah newnumo ka bawgal makko ka ballal makko ka muyɗe makko yo sabin ɗin konko mi yaltinta ɗo ɗum wa'awa ndiyan wonɗan e hibbude e ndi leydi tawno ndi ko yorundi Allah wurnintinani ndi leydi ɗon sabuɗa ndiyan ɗon kono noon kadi mi faalira nde e yewtere an ɗo yo nde juuro e moɗon nde wona sabu ko findini en sabu iɗen ɗanima iɗen ɗanninede si ɗum ɗo noon ar waɗude ara yette mo kanko Allah fewtinen mo mangu ngu fewtinen mo yette gongol anden ko kanko ara woni ko bagi en mo na gandal an dey na mbawdiyam si mi aw kadi hawritude haray kanko waɗi mi hawriti en torike noon Allah yo hawrindinan e on sawaba yetten mo si tawi noon mi ar faljude fayude fawñade ma feggade ma kala ko nanditi e ɗiɗo ko tawata neɗɗo on no wondi e mum haray wotan felan andi ton ko mi ronkuɗo kof woni arde jooɗo yewto moɗon andi ton kadi na do kaydiri mi woni ndarude yeeso an ɗo mi yewtay on woni konko woni arde juuro ka hoore konko mi woni anditude
si tawi noon wodi ko mi yeggiti ma wodi ko mi falji haray wurtane ma lellito sina ɗiɗo fo ande seytane ko bonɗo bof mo andiri en ka duuɓi mo andiri en ka gandal so rewriranali en goto o rewriranayi en oya mo wawi kadi hawtodirde ɗiɗo fo ardiranayi Allah noon kañum hino wawi mo wawi en dandude mo wawi en hisinde no woniri noon ko mo hisini o tun hisata en torike mo yo dando en bone seytane minta wonɗo yewde on hara mi duppali few fino mi yewtira on komi faala kon haysi alhaali on hino duppini onon kadi wonɓe yewtede ɓen hara on duppali few heɗito ɗon ko mon e yewde kon nano faamo haysi mi yewti ko mettata onon hara on mettinali andon ko mettede ɓernde haray waɗi si mi yewtiri andi ton kadi o seytane ɗo o haray o sowonsina on ma o faljinanmi min ɗiɗo fo no yo Allah danduɗi yo o woɗɗinmo ka jonde meɗen ɗo no o woɗɗidiri hakkunde funnange e hirnange yo raɗomo ka wonɗen ɗo no raɗornomo non ka lamateri makko o waɗa deƴere e ɓuttu e kisal e kala meɗen wonɓe yewtude ɗo ɓen ma wonɓe e jentitade ɗo ɓen kala ammo nde yewtere an ɗo hewtoyta mi turiki Allah yo nde yewtere ɗo battinge maɗa on batte tawɗo ko ɓurɗo e moƴƴude ya rabbal alamin min kadi wonɗo yewde on yo Allah ɓeyditanam gandal waɗanam mi nafa e ngal gandal ɗo ɓeydanammi kadi faamu on fiyo ɗum ɗo ɓurtu nafude minta wonɗo yewde on onon kadi wonaɓe yewtede ɓe amin ya rabbal alamin no mi wiri noon hande en naati le 10 décembre 2024 eɗen anditi noon sen yewti fi décembre 2024 duuɓi ɗiɗi ɓawoɗo joɗano yewta wiya CNRD transition maɓɓe on ko ha le 31 décembre 2024 fi wata ɗum ɗo wawu laatade CNRD acci haa ka lannata ɗon ɓeyni yoɓe créeyu goɗɗum ko tawata jama on heɓay ka hilno ɓe waddidira région ji ɗiɗi Allah ɓay kanko himo andi ko wirni kon hiɗen fewtude mo toroɗen mo o jaɓali ɗum ɗo laato ko ɓe eɓɓuno ko yiltiti e maɓɓe kamɓe warin feƴƴiti ka ɓe habbinoɗon ɓe heɓi laƴande ɓe heɓi ŋakke ɓe heɓi sattede panikui waɗi en fof ɓe yingi panikui waɗi ngiɗo ka tawata ɓe adi taw wiwgol wondema kanko Mamadi Dumbo e inde makko tawaka fesse o tournoi ɗum ɗo fuu ko fi en heɓu ka hilnoɗen ɗum ɗo fuu ko fi communauté international wonɓe wajade moɓen woɓɓe maɓɓe lobby makko français on fiyo wono kanko o anda fimo ndaare taw rhétorique on ndaare ɗo élément de langage mo ɓe woni utilise ɗum wiwgol ngol ko bousculade wo ko kuwidiro wo ko duñidiro waɗi yiltitoɗen 2009 darten ko non feƴƴino 2009 ɓay soriɓe ɓen ari par ce que ɗum ɗon hina ha yewte ɗen hina ha sifana ɗen en fof e yi vidéo ka yimɓe woni e ƴawde cours e yi vidéo ka yimɓe wona e duɗɗede ɗon kañum kadi ko bousculade waɗuno ɗon kañum kadi ko panique waɗuno yimɓe ɓen faala dogude min fiyon ɗum 2009 on bousculade ɗo yewtaka fimum ko fi pinkaje fellunoɗe ɗe yewta fimum fiyon ɗum 2024 ɗo alaka yewtede fi ɓen arɓe felli on gaz lacrymogène alaka yewtede fi ɓen arɓe felli ɗen kure alaka yewtede fi ɓen ƴettuɓe ɗen otoje tampuni bunki juri ɓe yimɓe fiyon ɗum o landike hoore moɗon fi hon ɗum médiaji ɗin han joni ko bousculade on e yewtude o landike hoore moɗon fi hon ɗum han joni ko konko tawata ko communication officielle on wiyegol ngol ko 56 mort han joni wona yewtede fi o landike hoore moɗon fi kala organisation locale ji tigi inni wondema ko plus de 135 mort han joni ɓe ala yewtude ɗum ɗo wonano ɓe wonno yewtude 2009 o landike hoore moɗon fi hon ɗum omi faala yettade on ɗo goɗɗum koko mi wowluno noon goye mon e fillade kadi kawtal wawata arde uddita suudu
ara solnugol nanali faaboynowa ɓe susata hay si tawi noon ɓe andi jongalle on no piwde ɓe arata par ce que ɓe yiɗata kamɓe kadi yo goɗɗo immo ara ka suudu maɓɓe naata tefa ko woni e wadde ton fo hino jooɗi deƴƴi komi faala yetagol en hiɗon habbori politicien ɓe ɗo imma waɗana on ko hano ɗon onon tigi waɗugol accemi lando on ɗo goɗɗo mi yiɗo ko welimmi kono miɗo yi ko musimmi warin ko hulɓininmi ko aninimmi si on andu nombre message ji ɗi mon e hendade yimɓe wonɓe e landagolla yaltu tola wola findi jama on son yewtali son deƴƴi ndomuradu ɗo ndu deƴƴay woni konto fewndi ɗon e konko wona waɗede ɗo konto frappe on fewndi ene konto padre fewndi konto alaji sello fewndi ɗi message ji ɗi ɗuuɗi ha simi waɗani on capture d'écran ɗi on wawata timbude ene wodi ko mapinimi min par exemple o déplacement ngan ɗo no wobi on ɗe addande la message ina yeeto men tusi ko sengo Afrique wonɗa min anda simi wawa yiidude e maɗa wontirɓe sengo Europe ino landolan siko Europe ka wonɗa accu humpodiren yiiden menen kadi miɗen faala tawtude ngo cippiro siko doole wonɗon ɗaɓɓude tawne men menen kadi konto fewndi ɗon je suis au regret de vous dire ko habborɗon men kon ko ɗum menen kadi men habbori on c'est à dire fewndo ɗo on fopi ɗon habbi nandi no wayi wasi aw haray nandi toola e frappe on ko superman yimɓe ɓen no habbi wasi alaji sellu e UFDG on ko ɓe superman yimɓe no habbi wasi alpha e RPG mum on ko ɓe superman c'est à dire ɓe wawi immade ɗo tum ɓe wiira ɓe ara ka pale ɓe nanga dumbuya ɓe wallinamo ɗa ɓe piyamo ɓe waɗa ko waɗete kon fof para guere o lanni bindi ɗin ƴawa fen ko ɗon mi suti guine en ɓe hande ɗo ko ɗon mi woni en e yiide enen hiɗon sikka ko sayi annabaɓe wonde ni ka tawata annabi Musa e annabi Haruna eno immade ara ka pale hewta inna bo Musa jonni Firawna jonni men ɓe yimɓe ɗo sa jonnali ɓe ɗo wala hino ko ɗum ɗo Allah waɗa e ma o dardo tun Allah waɗanamo ko waɗata ko et puis annabi Musa e annabi Haruna nanga lawol ngol ɗo immo ara tun fop jama on fop hisa no sikka ko on période ɗo wonde ndaare ko feƴƴi Syrie ɗo ko ndaare ko feƴƴi États-Unis ɗo ko ndaare ka feƴƴi ton fop ndaare ko feƴƴi Sénégal ɗo ko ngara mi mutaki ene ɗon sikka Sonko e Diomaye ɓe immodi e gabitanji ɓe immi ɓe ari ɓe tawi Macky Sall ɓe ari ɓe tawi mo ka nder pale makko ɓe ɗeɗɗimo ɓe inimo yaltu ɓe dampimo ɓe kurgaranni e makko ɓe inimo yo yaltu kamɓe tun ɗiɗo ɗon sikka ko kamɓe ɗiɗo waɗi ɗum ɗo ka ɗon sikka o score mo ɓe heɓi ɗo ka législative ji maɓɓe ɓe immi ɓe ari ɓe yiidi e bureau de vote ɓe ƴetti mbuɗi ɓe jonni ɓe ɗo ɓe ari ɓe yiidi e ɗi médiaji ɗo fof ɓe inni ɓe ɗo fof waɗ ɗum ɗon sikka ko ɗon feƴƴiri Diomaye e Sonko o jama on jonni ɓe doole Diomaye e Sonko ɓe fokkinti goɗɗu yimɓe ɓe yi e maɓɓe yimɓe ɓen accompagné ɓe ɗowti ɓe jonni ɓe doole mum mais lakine ino nandani mi wasi fo ino habbi yo taw ko yo fo waɗe ƴette walla e palatuwal jonne ine bon ino ɗo laamu saba par ce que ko ɗum wowtuɗen lagini en wowti fo ino habbi Adjaraïl yo ar wara Sékou Touré Adjaraïl ar wari Sékou Touré jama on immi tawi wiiti bimbi Sékou Touré maayi Lansana Conté kañum kadi ɓay gerdoyama fo jooɗi habbi Adjaraïl arde kafa mum kan taƴi dande makko nden kanko Lansana Conté o maayi jama on finoy tawi oɗo kañum kadi maayi jama on kañum kadi no habbi yo Dadis kañum kadi ɗo yo Tumba kañum kadi ƴettu ko waɗata kon ɗon Tumba kañum kadi fellimo ɗon on bomaten bon fo immi ñalarma teɗɗan inna bon o hawrama e muɗum ɗon kañum kadi o dogina o naɓaka o naɓiroya ñawdo yegol fo no jooɗi habbi ɗon goto memminaki waɗali fus
Alpha Condé kanyum kadi pareil donc kanyum kadi en fop en findi na bimbi inne den bon groupement de force spéciale on ari ka palais be nangimo be findinimo be dumbimo be wadi ko be wadata kon fop be yehi sirien be ben kono nde kambe be wadi ndeno woɓɓe ara inna ɗo wonde maɗi réseaux sociaux ji ene ɗon sikka onon o wona e occident ton puuso me yomi immo me yame maya ɗo ko ɗon sikka ko ɗum ɗon ɗuma ko ɗum lannata gere on ɗo ka non ɗon sikka si pinka jonnaka ɗo mi wata wadde goɗɗum ɗin pinkaje ɗe jonne on ɓe joni a supposé ɗo ni min ari min hendike pinka o tourné mo mi ari ɗo joni pinka heɓike charge heɓike kala ko ɗaɓɓete kon heɓike ɗeɗo ko min tola e frappe on ka ko IFDG Alaji Sellu e kañum IFDG mum on e Alpha Condé e RPG muɗum on ko ɓeɗo immoto mo kala ɗiɗo amen immo ara débarque Conakry ka aéroport ɗon ƴetta pick-up wal ɗon fewna ka pale ko ɗum habbi ɗon on scénario ɗon habbi ɗon Aliou Ba hande no wiyede ɗo way mo suusi reedu way ko ɗo woni Sonkojo Guinée on ko ɗo woni Diomaye Faye Guinée on Aliou Ba e modèle mum on tun iɗon sikka kanko e on parti innaɗo ɗon ko parti e militant ɓe wonɓe ɓen ka bureau exécutif makko ɗon sikka ɓeɗo eno wawi arde fewta ɗi capali ɗo fop immo ara waɗa goɗɗum Aliou Ba siko e wonno Sonko la Guinée on ma wona Diomaye la Guinée on ko ma population la Guinée on wona kañum kadi population Sénégal on ɓe wona population Syrie on ɓe wona population mo ɓe wonata o donc mi fala ɗum ɗo yen famotirta e ɗum ɗo moƴƴa anden ɗen pinkaje ɗon si ɗe heɓike ko yimɓe landoto ɗen pinkaje ɓe yimɓe ɗon kañum kadi holla wi ɗo yo pinkaje ɗen ar ko min preta o hino ɗo ko min waɗi kon Annabi Ayuba nawni hatay wawata fus hunde o wawata an wonɗo wiide on awa par exemple a wawa haywude a nawnima a nawi Allah ino wawnomo ittande nawnar nden fiw no nde arirno non kadi ko o nawnuɗo ɗo Allah inni dampu leydi ndin sa dampi leydi ndin ndiyan yaltay ɗan ndiyan yaltojan ɗon ko ɗan yarata ko ɗan lototoɗa si Allah neli o nawnuɗo ɗo wango selluɗo ɗo ronkata nelede imma waɗa goɗɗum wallinen on nawnuɗo ɗon nafi nawnare wona waɗede ɗo yahanen joni neɗɗo tawɗo ino ɗaɓɓude jiidi inneteɗo a oɗo joni o nawyi ha ko nawnuɗon wonde yewde fimo mayin joni e nawyuɗon o annabajo Allah yawɗo ha tawi o taƴike o inni modi Allah mi nawyi mi falaka mayude mi mula Allah yeetimo ko waɗata ko oɗo kañum kadi no wawno tun joni habbade ɗon ñande go tun Allah tippinanamo boobo no tawiri noon baba Adama ala nene ala baba Annabi Isa eno mari nene kono ala baba o tippinanamo o boobo ɗo tun kono o yeetinimo no wodi ko waɗata o yeetimo kañum kadi seede on ko komi wowi ɗo a yewtidata yimɓe ngal ɗe ñalaɗe ɗo wonay ɗe ñalaɗe tati ɗo a wata yewtude hunduko ma kon ko omboto donc Allah waɗinimo ɗum ɗo taw ɗum ɗo kañum kadi o nawyuɗo ɗo Allah huwinimo ɗum ɗo Annabi Musa seppinira jemma naɓa ha ronki ko ka bimbi ka wetoyta ɗon hewti kañum kadi hino ndiyam ɗam inna ɗo kañum kadi a ƴetta e tuggodu ɗum tappa leydi ndi tappa ndiyam ɗam fiyo ɗan ndiyam ɗo uddito oɗole ko weldiɗɗo e Allah ko yewtidowo e Allah fiyo welu fi no wawa si aw innete ɗo joni awa min miɗo andidiri e Trump ma miɗo andidiri e Biden miɗo wawi noddude mo ɗo tun innamo modi dumbuya son jimen lagine immini ɗon miguma gotum ara bomba ɓale on ɗo ko waɗata ko o waɗa men gaynida e oɗo en ƴetta woni exemple mo jama on famata enen wonɓe ɓen leyɗo enen yimɓe ɓen Biden no wawi wadde ɗum Trump no wawi wadde ɗum ma Putin no wawi wadde ɗum kono Putin innanmi ok mi waɗay ɗum ɗon kono immo ara ha daroɗa ka pale ka yeeso pale ɗum
darodoɗa ɗon e lasper ƴetta on lasper ɗon ɓiramo nden hayre ɗon fewtinande kaduma fiɗa nden hayre nde lasper nde accituɗa ɗon nde yahay nde tappoya pale on o lanco on mo mi noddi ko président jo wawɗo imminde avion kun immo kun ara kun lanca pale on ɗon puf nde wotere yaha on lanɗo ɗon ɗo yo waɗanan ɗon o innanmi koye mi immo mi ara ha mi daro ka pale mi jogaki kurum mi jogaki kaƴum o innan mi ƴettuɗo lasper mi fewta o pale mi ɓira mi fiɗa kon ɗum mi fewtatamo kanko ɗon nden ñande Biden mi yeto kon ɗum mi fewtatamo kanko Trump ɗon min nayi o yawi kelan an wawɗo la wallude on innalan koye mi ƴettu risque mi ara mi daro ka pale ɗon mi ara a jonnallan ay finkari mi ara mi daroɗo ɗon e lasper mi fewta oɗo ko ɗum dumbuya wara tammi min mi yata ɗon mi ala yade wara e gol hoore goɗɗo ara waranmi ka mi anda fi mum kono mi fewta on e ɗin pinkaji makko ɗon min e kul lasper on an ɗon Allah accu ɗon tawaɗanan accu ɗon par ce que mi andina wallugol la wonɗa annabi Musa no wawno wiide ɗum Allah ɗa neldelan e goɗɗo mo tawata miɗo bonni ɓe miɗo wari goɗɗo e maɓɓe Allah inni ka an hulugol ala yaw ko min immimma ka wonɗo yewde kon kadi fof kala ko yewtuɗon miɗo jentiti miɗo reeni kañum kadi ko ɗum woni en d'autres termes miɗo andi ko woni arde ko yaw si mi imminima miɗo andi en d'autres termes siɗo hoolimo kanko Biden si miɗo hoolimo kanko Trump min moto tum mi yaha mi ara mi tippo ka aéroport ɗon ara mi hula fus mi waɗa kadi ko mi wi ɗon ko mi ƴawa ɗon e kum moto putu ɗon mi immi e laspe janɗe mi ara mi daro ka pale si mi ari mi daroyke ɗon kanko andi mi waɗi ko wi ko kontuma noon o yimminta mi gum makko kun fuu kun immo kun hewta on laspera mo mi jogi ɗon ɗo mi tirumo kanko ara ɓe tiri ko ɓe arata kon ɓe lanci ko mi waɗirani ngal misal ɗo ko feyi en yiwu faamen anden si tawi Allah waɗanayi en ko faalɗen kon en hollay mo enen kadi yiɗen faala wondema enen kadi yiɗen hebilani fi muɗum ko tuma fokkintinɗen non ko konko fokkintinɗen non Allah tawata en hewre ɗum ɗo walla en tanke non fo ino jooɗi habbi senerde ñallal kala ɓe puusude piyore maɓɓe ɗen arten non joni e sujet o yiiɗe balɗe ɗo heɓe addande en sujet ji ɓe woli scandale mbuɗino détourna e douane hiɓe wolde fewnɗo ni wondema ɓe waɗa e enquête ji ala ko ɓe ala en yaltinande fewnɗo alors pour votre information eɗen andino ɗo chaîne mo darete moƴƴa écoute jangen ineteɗo Guinée News tawno ɗon wari hino tawa e ɗin chaîne ji d'information en ligne arani alhamdulillah inneteneɗo hari buuba.com o chaîne ɗo CNRD récupérino mo no woniri noon o wiyeteɗo Youssouf Ɓundu Silla hino tawa e maɓɓe no woniri noon mi lintata luttuɓe ɓurɓe ɓen kono komi faala on tu yiyetade ñande go mi wolani noon ɗo minni équipement ji no adda ka aéroport fiwdutugol chaîne on chaîne ko chaîne de télé ɓe woni wadde ɓe ɗannini Adafo ɓe ɗannini Joma ɓe ɗannini film ɗiɗo ko ɗiɗiji ɗin wonno télé e radio film hari ko radio tu o émission mo wonno ɗon e darde ɗo Mirador e ko nanditi e muɗum hari ko média en ligne ɓe wonno wadde ko ɓe wiyete kon web télé hari ko ɗum ɓe wonno e wadde ala on chaîne ka tawata inete ko plateau maɓɓe on hari noon hiɓe lansude piji ɗin fof sodama ɓe ari États-Unis ɓe soodi matériel ɓe ari Turquie ɓe soodi matériel ɓe ari Europe ɓe soodi matériel hari fof lanni il suffisait tout simplement yo ɓe lansu ko fewndo ɗon ɓe ari ɓe ɗannini ɓe puisque la nature a horreur du vide mais yeetinoke on wondema ɓe journaliste ɓe ɗo ɓe récupérera ɓe goto goto fiyo ɓe gollitirɓe ɗo ko waɗana ɓe propagande maɓɓe on alors figurez-vous ɓe fuɗɗike golle ɗen figurez-vous buuba.com wonto ɗon hande kadi Guinée News lança kañum kadi télé maɓɓe on dans les jours à venir information kam hewti ɗo tawimi confirmation ji ɗin fof kombo no woni ko ardina yeeso e mum ko Tam Camara
Tam Camara mo tawal tan fop yiɗen andi mo le combien de fois c'est journaliste chevronné combien de fois mo tawa o golli hay o ɗum a waɗanoɗo ɗo konor piiji busiɗen andi Tam Camara no hikki yeeso mum sende no grand ko ɓeɗo woni doyen ɓe amen ɓen ka presse si ɓeɗo non presse on tigi hande ɗo tawti CNRD fi détournugol attention men on ɓe yaltinana en scandale par ci scandale par là fi en occupe muɗum yewte non walline fes fiɗin hande ɗo scandale ɓura 300 personnes warama e nder stade e nder ɓen 300 personnes terlen 200 personnes ko boboy ko paykoy koye tawata ko écolier ɗo taw déjà CNRD falaka yo yewte ɗi l'école ji ɗo konnum ɓe professeur ɓe ɗo woni e waddude ɗi classe ji hande ɗo bilan waɗama l'école kala andama e nder registre on ko fayɓe njelo woni aritali ɓe fayɓe tawnoɓe yontere nden fof ko CNRD wonno arde wiya naɓe fayɓe ɓen ɓe yaaɓe ndaroya ko tournoi de football ɓe yoɓata ɓe yoɓintake hande ɗo il suffit tout simplement enquête hay juutata yo yahe ka l'école ji si yewtama ka l'école ji ton ko ɓe wiyata ko registre d'appel noddite ndaare ɓe anday ɗon exactement ko fayɓe njelo woni ko maayi CNRD no jogii bilan o hiɓe andi pasa wonɓe wolde ɓen inna 300 ɓe faljaali wari jaka nombre on hino ɓuri hay ɗum parce que vidéo ji ɗin o yii ka page amen o yii ka chaîne amen mo min waɗi ka telegram parce que ton ɗa wawi partage ude hara hulayo sanction ji waɗo anditen 2009 fewno ko waɗno ko on tuma hari on tuma média hari internet on Facebook hari woni ralini populaire hari namo kala mari compte hari jama on ko radio ji ɗin informata ɓe nden ñandem ɗo anditi par exemple hari miɗo studio ko min wonno nden ñande recevude information ji wonno ɗe iwde ɓe reporter ɓe ngadi ko min wonano reporter de muɗum malheureusement mi yeta wondema arama ɗum ɗum jama o fof sakitama donc envoyé spécial jo amen on o yiltiti hay wewto yaali ka terrain to ko ɗum wawi mo wallude nden ñande kono écoutez par exemple wano Ousmane Tounkara en e nanduɓe maɓɓe reportage mo ɓe waɗno on nden ñande sur le terrain hande ɗo noon CNRD andi ɗi réseaux sociaux ji ɗi mari avantage ɗi mari inconvénient avantage majji on goɗɗum ɗo e wadde fip hara fof hendike information mais inconvénient mum o ya tellement de flot d'information il suffit yimɓe ɓe ya ferano ɓe ƴiyangal ɓe fof ɓe yimoto ɓe ya ɗon o waccapali ɓe ya ɓe ŋoño ɗum ɗum ɓe accita ɗum ɗa kañum kadi peuple dogine jama ɓe tawata hande ɗo si ɓe faalaɓe fuɗɗoto ɓe fitta gibi akiri ha ɓe hewtoya yomu ɗum duwaka ndarude en duwaka commandude fiyon ɗum duwaka ndarude en fiyon ɗum en duwaka commandude fi muɗum par ce que en yahay tun e on terrain ɗon CNRD weddintina en ɓe ya kamɓe e goɗɗum ngo anditen noon hande c'est le 10 décembre donc ko balɗe 21 heddi ɗo yo fin officiel transition hollanno menen déjà ka frappe min accino reconnaissance de kala ko innete organe transition o gibi 1er du mois de novembre ɗum ɗon eɗon andi ɗum ɗon ha gasi kono ko njelo jokki men e hoore ɗum ɗon ko njelo tawti men e hoore ɗum ɗon ko njelo holli wondema ɓeɗo hande kadi ɓe hanaka lamagol men e yiɗo lo 8 kaɓe woni wiide ɓe arde ɓe raɗo kadi yimɓe CNRD ko laabi jelo raɗoto yimɓe CNRD est ce que hande ɗo ko légitime fi yo immo wola fi goɗɗum ko tawata rayna fi yetagol en ko honno laamu ngun hettorta hande ɗo no hani ka wolen goɗɗum fina ɗum ɗon mi faala en yalto e o merente mi faala mo kala ka woni ɗon yo andu révolution noddima mi faala e andu ka wonɗa ɗon landaki ha inne ko ma jonneɗa taw finkari fiya immo waɗa goɗɗum hiɗa jogi déjà finkari taw kombo miijino Bachar el Assad wawete no findinirede ni raɗore wa goɗɗo mo tawata hari ha hande lamanoki andi ton non ɓeɗo duuɓi 50 ko ɓe ngure maɓɓe nde wonno ko laami leydi ndi 50 ans de règne 50 ans c'est à dire no wayi wasin inni ɗo lagine gibi hendi ɗen indépendance ko duuɓi 66 itten duuɓi 16 nder ton heddo 50 no wayi wasi innama gibi Sékou Touré laami ha wetango hande ɗo hara ko ɓe ngure wotere nder laami no
bimbi goto yimɓe immo ara e nder balɗe tati nayi immoɓe nanga lawol ngol malgré ko inete kon Putin no wallitade oɗo malgré ko inete kon kaari no wallitade oɗo ɓe immoro ɗum doy ha ɓe ara ɓe hewta ka nder saare o soori ɓen tigi yiyata tawa ɗum ɗo min wawata dartade ene onon ɗum ɗo wawali yonude fi on faamu andon ɓe arɓe ɗo hay duuɓi nayi taw timmali leggal kiitungal duuɓi 50 yimɓe wawi irtude ngal ɗo ko kun lekkun fuɗɗi kun awade ɗo ene ronketen ɓurgol ono wonɓe wadde ka hakkille moɗon sikka ɓeɗo jooɗike sikka ɓeɗo kamɓe ɓe mari renfort ɓe mari force wiyeto on ɗo ñande go kon no Fidel Castro wadduno e prêtre jo fewndo wonno wadde résistance makkon ka borure tawi mo jogi radio on sifano me wonɗo yirde meɗe yewta ɗo ni tawi koye kur radio won ɗon o yewtata cubenɓe ɓen o inaɓe meɗen wadde ɗum ɗo meɗen fewndi ɗum ɗo ka wonɗon to wakkile o yewta fi révolution o yewta yimɓe ɓen o findinaɓe hakkille ɗen ka ɓe woni to o waɗa ngi propagande makko ɗo tawi ko yimɓe seeɗaɓe ni watellen 50 o wondi ka borure ton jama on ka woni kiba ton si nani ka haala makko ɓe welto ɓe heɓa tamaw ɓe anda wondema woɓɓe ino cippirde fi maɓɓe ɓe wonɓe nanude ɗum ɗo tama on wooda e maɓɓe tawa hiɓe hooli hoɗɗi yimɓe buyno préparade fiyargol walla ɓe o prêtre jo ɗo o wakkile o inni o yehi ka burure o yiya ɓe o wawa andude ko onno artirta o sowndo yimɓe ɓen kon ɗon fewndi kanko mo hooli hoɗɗi so ari o hewti o campement o taway kuluji yimɓe o ara o yiya pinkaji o yiya yimɓe wonɓe e entrainade o ari o tawi o koye ley leɗɗe woni himo ƴetti ɓorɗi wallini ɓoggi waɗi wengi ka o one fowtade sonsori no fiɗa yimɓe ɗa hiɓe joƴƴini catal o yi hiɓe moƴƴina ɗa hiɓe yara ɗumanno radio maɓɓe konko ɓe woni nande kon fof ɓe miɓe ɓe tawi ko yimɓe seeɗaɓe ni prêtre jom fewdi mo inni mo Fidel ko ɗum ɗo wonɗa wiide sori ko ɗum ɗo wonɗa wiide contingent ko ɗum ɗo wonɗa wiide équipe wonɓe immade arara ɗo ɓe dundarankeɓe ɗo ko ɓeɗo holorɗa o acci ha prêtre jon gayni wolde ko wolta kon fof o inni mo mon père o inni a yi Allah on inni o inni Fidel ɓe ma ɓe wonɗa yewtude ɓen ka église ma ɓen ɓe yi Allah o inni wo konoɗa hooli Allah ko gonga ka o inni ɓe Fidel ɓe ma si ɓe holanoki Allah ino wawi ɓe arayno kama ɓe juula o inni wawa arme essentiel on nayo wonui mo dolnima o dolna essentiel on koye jama on hoolo o inni an ni siɗa hooli Allah ko gonga yimɓe ɓe ino hooli Allah ko gonga ko par ce que yiɗa gomnini a yiyalimo kono ɗa andi mo gayna sabu konko hooliɗa e mo gayna ɗon ko ɗum woni e waɗude hiɗa mari ngal teddungal maako ɗum kadi waɗi ɓe yimɓe luttuɓɓen fof kañum kadi no teddinimo kanko Allah wawa menen kame woni ɗo na adadu amen o woni e piwde ɓeɓe min woni e piirude to e mum koko jama on hooli ko wondema e meɗen arde jama on kañum kadi heɓili wondema ñande men ari ɓe immoto si min fokkitiɗo hay si min yehino laabi ɗiɗi min yiltama min piyama min heɓi min tigi mi sokama kami woni ɗo ñande mi fokkitite tawa jama on eno wonduyam si mi aroy min nato e kasare en d'autres termes wo une armée l'essentiel n'est pas qu'elle soit forte ou faible mais l'important c'est que les gens croient qu'elle soit forte ko ɗum Mamadi woni e gollitirde hande ɗo e hoore meɗen c'est à dire kamɓe ɓe andi ɓe nantodira kamɓe ɓe andi ɓe foppa kamɓe ɓe andi ɓe jooɗaki e hunde kono koye ɓe famina jama on e ɗi photoji ɗo wondema ko ɓe seren koye ɓe famina jama on hiɓe nantodiri koye ɓe famina jama on ɓe contrôle situation ɓe contrôla situation aw pour votre information coalition amen on min fokkintiniɗo procès min fokkintiniɗo procédure contre maɓɓe kono minen tum min gaynata mi wolnan ɗum ɗo moƴƴa nanon faamon ina gabitanji men jogii minen ɓe wonɓe ka nder frappe ɗo fof ko yimɓe wonɓe immade ya golloya ɓiira lakkere marɓe ɓeygure marɓe soñjaji marɓe kala ko marɗon kon onon kadi
duuɓi 10 himiɗo e ngo cippiro enen ɗon sikka cippiro ngo tawata haysi ko balɗe 3 ɗon sikka ngo ronkinta goɗɗo d'abord taw ka ɓandu makko watta ɗon kadi ka hakkille makko e par dessus tout ka jawle makko ene onon ɗon sikka ngo cippiro en gaynaygo mo kala e mon no jooɗi ka koyewum muɗum no jooɗi e hoore doole muɗum dawata ɗen doole mbuuɗi doole ɓandu onon ɗon sikka ko ni ɗum warrata ene onon ɗon sikka no waɗiri non arjara adiri taƴiri ko e ɓeeɗo foppo ma ari Allah waɗiri immini ko waɗata kon fo e mbawdi makko ɗum ɗo fo laati ɗon sikka ko non kañum kadi ɓeeɗo raɗorte ene ɗon sikka onon kadi on ala ko hanuɗo waɗugol ka ɗon sikka ngo cippiro ɗo si ngo satti ko menen tun ngo woni e sattande ka ɗon sikka si ɗum ɗo hoyi ko menen tun ɗum ɗo woni e hoyande no wawi wonde parce que si Mamadi wi ko kamɓe yawno ka mayde ko parce que ko kamɓe immino darti si tawno ñande ɓe immotono ɓe fewta o pale nden ñande ɓe ara ɓe tawi taw tara on immike yimɓe tawata ko yo morto ko goɗɗo woni e mortade e hoore wondi goɗɗo goo hiɗon sikka sifa ko wanno kon Bangladesh ka tawata ko jama on immi ha naato e ka pale sooriɓe arɓe ɓen ɗon sikka ɓe hendotono laamu ngun tum ɓe jooɗo e hoore maggo wasi aray ko kamɓe tu waɗi golle ɗe aw fellite si padre hande immini ko imminta ko yehi ha waɗi ko waɗata kon ko kanko kadi arata jooɗo wowla ko faala ko waɗa kadi ko faala ko ɓen sooriɓe kañum kadi ma ɓen missionnaire ɓe ma ɓen mercenaire ɓe ma ɓen rebel ɓe ma kala ko noddoytonɓe ko ɓen immiɓe waɗi golle ɗen ɗon ko ɓen kañum kadi arata jooɗo wi'en ko ɗum ɗo waɗeten waɗen kadi ɗum ɗon ko ɓen kadi immotoɗen kellanen mi faala noon ya faamu nde mangore nde wonɗa yiide ɗo nde ɓendi kono an hiɗa jooɗi habbi yo taw ko bilibili arata jooɗo e mayre soppira nde ɗo ni doy nde yana hocca ande tawata bilibili ñaamima hocca ande nde tawata koya artawa goɗɗo go déjà ƴettino nde mi anda siɗa faamude nde yewtirande mon ma yewtude ɗo ni mi anda siɗa faamude an o jooɗiɗo ɗo mo tawata hande ɗo ni hiɗa andi hande kon ɗum ittirta koje kono anda kon ɗum soƴƴirta anda kon ɗum hirtorta anda fus e gurdam maɗa ɗam ene est ce que iɗa andi an kadi ngu laamu ɗo ko laamu ma est ce que iɗa andi an kadi ko a guinéenjo no luttuɓe fo woniri guinéen est ce que iɗa andi baba Mamadi baba Idi Amin ɓurama baba est ce que iɗa andi ɓeɗo ɓe ɓurama e hunde e ndi leydi ma an kadi iɗa ɓuri ɓe hay e d'ailleurs parce que ko an woni e gollude ko lakkere ma ɓe woni e yoɓirede mi anda siɗa faami ɗum ɗo mi anda siɗa andi laamu ngun ko laamu ma an mi anda siɗa andi ɗa jogi finkari ndi tawata an hina kuran ndi lowante sakko inne ngal kural ɗon a felli ha ngal lanni mi anda siɗa andi ɗum ɗon ñande goo mi yetinoken ɗo min ni UFDG lanniri no mbuuɗi Alaji Sellu yaltinama ko suudu muɗum hiɗon andi konno Sellu hande ɗo ni wuriri yo taw an hiɗa hoɗi hiɗa wiɗi weeya hande hiɗa ɗo jango hiɗa ɗa hiɗa ƴawi e ngal avion walla naati e hotel ɗo ene onon ɗon sikka ɗi mbuuɗi lannata responsable ɓe parti kala ko innete bon bureau exécutif bureau national bureau ɗum ɓeɗo fo hiɗon sikka ɓe ala ɓe ngure ko politicien ji hombo anduɗon hande ɗo marɗo activité ɗimmo mo tawata innete bon kaari ko sofeljo kaari ko njulajo kaari ko minisejo kaari ko ɗum ɗo e ɗum ɗo kombo anduɗon e politicien ɓen tawɗo eno mari activité ɗimmo ma ɓe wonɓe wadde ngo cippiro ɗo kombo andirɗon ɗo tawa ino mari ka tawata kanko emo mari on pompi ka tawata ko yo udditu pompi on tum mbuuɗi saaƴa e makko ka kombo anduɗon fewnɗo ni amen mo tawata innete bon hino immade ɗo yaha fewta avocat ɗon inna bon men nani ko laggine ko wonɗon cippirande kon ko pin won ko noble donc ari adde tun dossier mum on gratuitement men immade men yame waɗana on ɗe golle ka ɗon sikka ɗi information ji hendagol ɗi sur le terrain wonɓe ɓen ka terrain ton ka ɗon sikka menen agent ɓe amen nawnata ni meɗen mari nawnuɓe tawɓe harayno hôpitaux ji harayno hospitalise tawa ko menen kadi wallidirta fimaɓe min mari activité ji plein ɗi men hani waɗugol pendant so tan onon ɗon habbori men yo min immowa gabitanji men immo men ara min banto Mamadi min lankidiramo min waɗa ko waɗata o gere on inne lanni
ça n'arrivera pas waɗata wuttengo nano ngo cippir ngo wonɗon e yiite ɗo en fof ɓe immoto fi maggol no ɓe yirɗon ɗo ni seeɗaɓe o immiɗo ɗo ari lanci ɗo Bashar el Assad fewndo ka o immoto o fuɗɗo ɗo ngo cippiro makko yimɓe ɓe yawitinomo ala ko wolaka hoore makko hande ɗo ko o ɗi médiaji fof woni e fewtinde micro muɗum innamo hande ɗo hanki ɓe andi koye 2018 ɗo 2017 ɗo 2019 ɗo tigui ɓe andi ko mbo wonnomo kanko en 5 ans o change image makko en 5 ans o wawi andinde ɓeɗo hey min ko mi gaño mon kono hande ɗo mo wonɗen cippirde on oɗo ko gaño mon ɓurimi min son famotiri e am min mi wawa e raɗade oɗo iɗon andi on to ni mi woni Erdogan hiɗen andi ko bandiri ka hiɗen andi Erdogan le Putin no wadiri ka kono eɗon andi ko mbo jonni ɓeɗo ɗe pinkaje kami fuɗɗino yetade ɗo minni on ko woni e feƴƴude kon Ukraine ɗo ko weddintingol minni on Ukraine ɗo ko weddintingol wona mi wowlanino on ka haala neeɓi minni on Ukraine ɗo na ɗo woni objectif on gere on tigi na Ukraine ɗo Ukraine ɗo ko wona ɗo piiride ɗon ko yo helno ɗon o waɗa doole makko ɗen ɗon foppo o weddinti o uddita ɗum no way wonɗo e wadde box ino interdisi ya tappu leyga ko dowga inna ya tappu kono fiyo dowga hetto ko ya duɗɗu leyga dowga hande kadi hetto parce que no tawiri leyga ino duɗɗede a tippinay joni garta maɗa on kuupi ɗin e balakenkeji ɗin e hoore nden weɓito mi wowli ɗum mi wowlitike ɗo faame moƴƴa ko munon e wowlande ko mi andina en ɗo noon senerde no formude yimɓe en fait na senerde woni ɓe formude senerde no hébergude yimɓe wona ɓe utilisé de fiyawgol déstabilise ya kawtalɓe meɗen mi wowlata inde peyiji ɗin on tefali ɗo ko onno mi andiri ko waɗata konno Mali aɗo waɗude on tefali mi andi ko waɗata kon Burkina e Niger aɗo waɗude il y a un an mi wowlan noon fi muɗum o yiiɗo kala innaɓe ɗo ko premier ministre civil ittama gentiji ɗin tati ka Sahel ɗo wattike hoore maɓɓe kadi nayaɓo Tchad non e Sénégal no waɗi ni ɓe yolliti jungo e fandu alors pour votre information onon wontirɓe ɓen sengo Sénégal ka frontière Sénégal o le piiji wonɗi intéressant ji ɗin o yiɓe fuɗɗi gertakude live on ka d'accord Mali andon Mali Yembering Leluma Labe Gawal Telimile e sengo kankala beeri ndin CNRD no fondi waɗirgol gereji sengo ton ɓe ataka convoi otoje ɓe ara ɓe tawa yimɓe ka gesele maɓɓe ɓe wara ɓe ma ɓe mutina ɓe ɓe inna ɓen ko iwrirɓe sengo Sénégal woɓɓe iwrirɓe sengo Mali ari naati sengo Lagine on so wattanino yila ɗiɗo zone ji ko zone Fouta on ha sengo zone Paskot on ɓe toñora kadi Guinée Bissau Sénégal Gambie e Mali fino ɓe wawa heɓirde no ɓe adda ɓe joƴƴinira base militaire ɓe inna ko teroɓe woni e natirde sengo Sénégal on ton ɓe inna ɓen ko iwrirɓe sengo Casamance raɗaɓe sengo Casamance woɓɓe ɓen ɓe inna woɓɓe ɓen ko iwrirɓe sengo Mali doginaɓe terlen ton tawɓe ɓen ino soñji ɓe ara ɓe yana e na'i moɗon e dammi moɗon e sonnaɓe moɗon sifa ko waɗi kon Burkina sifa ko waɗi kon sengo Mali e ko waɗi kon sengo Niger ɓe waɗa ɗum e hoore éleverɓe ɓe fuɗɗino kesa e waɗirgol ɗum terlen Guinée on e sengo Foré on ɓe inni ko éleverɓe
wondo be nayi mudum immi ari bonni gesele yimbe ronki hebude dole do non ba enen ide weli sasinde sengo fuuta ko berbe wada dun do jama on sasa be mo be arabe jodo hore jama on fi hande kadi do fendo transition ara alaka yewtede base militaire française mo be faala jo'inde on ender lagini on kabe rada kon fo edi ya peji luttude be arabe install lagini mi wola nan do fi on mo faamo kala ko sifadi peji fuddi natude leydi ndi buttata annon sikkudo on do wonde ma mbudi ma dindi dandete ma sikka ko huluda kon ko dum danda em adadata nani CNRD coûte que coûte par tous les moyens ko dum simi fuddori yewtere nen ka fuddode minni fi wonno mediaji din ala yewtude ko ne wadde ko lagine hande do bouée de sauvetage mabbe on fop salut mabbe on fop ko lagine hibe desidi be soribe be fuddi yewtude do e mudum be do iwata ka lamo parce que ko lagine don be faala jodade à partir de la minute on fappo ko yon cible intérêt ji français ji won di lagine din mi woli non mi woli tike goy mi ronki tanke France bijaka CNRD wota ko laabi tanke France cible ka visa o yiyande do ni kabe one dogude ko fap he goddo ko fewndo ka lahi don ko fewndo don tappatamo be immi be do ara Bashar be andi hari Israel be ben wadi golle den be lahini Iran be lahini Liban be lahini Palestinien be ben be andi hande kadi kanko Bashar al-Assad o jodaaki ay hunde go dimmel mudum be andi par dessus tout wondo be wallitade on hoore bodde ndin hande do ko hoore mon hilni dum ko Putin be wolni non don didi tammel mudum be yi dynamique on o sanji sengo États-Unis lando ardo to ngon hande kadi kala mo immaki profiti fewndo do wonno do e wadde gere si profitali fewndo do ni hande kadi si kanko on do ari hande kadi hunde wadata donc il fallait accélérer il faut que vitesse on ari o wuya o yido hande do ni ko be ne immade ko be ara Afrique dabbugol contrat ji o yi hande do ni kabe immi ko be yi koko inete non ngari conférence de Berlin sendama français be ngino jeyrida anglais be ngino jeyrida portugais be no jeyrida espagnol be dum bontino hande do yi France no yaade négocier contrat ji kanyum e Kenya e yi France no yaade négocier contrat ji kanyum e Nigeria e yi kanyum kadi américain be ben ko ne yaade kanyum kadi e territoire ji tawoji innete ko territoire ji francophone ji par exemple yi ko be jatti be kom Burundi Rwanda dum don no laabi post e yi ko be wado be ko Rwanda alors figurez-vous be woni gollidude mudum be woni yewde dum ko be prêt kanyum kadi wallita golen sengola Guinée ko be prêt d'accord parce que be yi France faiblesse mabbe on hande kadi wi gongol ko munyondiral ko famotiral ala andon nongo ardo do to yiwdo fi bay be invite mo ka cathédrale do ni kanko e Macron be nantondira kanko e Macron be nantondira fino yumi andintingo moja relation wondo on hakkundeji mabbe Putin fewndo tawno kanko do Trump o fuddike wadande be droit de droit e hore mabbe kambe européen be waywa so sonjay be ton Putin arno e rencontre mo tawi mo jodi o inni wonde masi Macron ino fala o wallitino mo contre Macron fewtino mo inni je n'ai pas peur o fewti mo inni mo dommage parce que on tuma Putin ko fala non ko taw kanko wonata leader jon sengo Europe tom donc union européenne non contre mabbe kambe union américaine non ko dum o fonduno on tuma Macron sali fes holli wonde ma kanko o wonata e ley oda o wonata e ley oda hande do non o ala e beeda dum kanko Macron kanko Trump o yeggitali dum mo arde kalamu do ni mo andi dum ko min on yewtude do ko non min natta e détail ji din fo mi yetike on do ni ça fait plus de 10 jours ki be mi yalti kam ko mon e yobude do kon tum hôtel par semaine yoba e wobbe hôtel suudu mabbe pendant un mois d'accord dum do fop koto e modon ala wallitade men e mudum d'accord famon non dum do ko dum woni en atande di détail ji ko parce que no wodi jogibe feere wobe wallitade ngo cippiro ngo lanna no wodi kadi tawbe no waawi immade dartoro bandu mudum dum no wodi kadi ko wawdo wadde lagine mi ronki
mi ronki si minni mi ronki yo taw hiɗon habburi men ko tawata menen kadi menen habburi on jama on mi fillito ɓe arata ɓe solon fannimanti ɓe nanali faabo ko waɗi ɗo kollagine waɗali hari hay nokku senerde ko heɓi ɗo kon ɓe faminande on ɗo wondema ɓe contrôle situation on et que d'ailleurs il passe à autre chose fiyon waɗu ka hakkille muɗum wondema ɗum ɗo kañum kadi ɓe gayni ɓe wawi ɓe fooli ɓe gaynali ɓe wawali ɓe foolali d'ailleurs ko joni noon cippiro ngo woni e fuɗɗade fino yon faama moƴƴa ndaare communiqué et contre communiqué ji ɗi ɓe woni e wadde ɗin ndaare hande ɗo ko ɓe woni e waɗude wo ko patrouille ji mobilisation ji fi déguerpissingol yimɓe raɗɗoroɓe par ci par ça ko ponso pansannagol jama on mo kala heɓa ka hilno harale ndo 31 on hewta mo kala eno woodi ka maɗɗi en fof non kañum kadi ko yen jonno CNRD ka ɓe hilno mawɓe ɓe waɗi ko wawi ko mawɓe ɓe waɗi ko muɗum kon hande kadi ko enen sukaɓen kañum kadi immoto waɗa ko muɗum kon si minni ɗo noon sukaɓe na gorko na debbo na marɗo na tampuɗo na gando na mo janga ko jama on fop ko ya immo waɗa ko wawɗa ko à partir du 15 ko hawroyta ko dimanche en darnay woni leydi ndin complètement je répète mi faala non ɗum ɗo mo kala e joggo o discours fanni man tiɗon habbi ko Alhaji Sellu immoto yalta yawta Alhaji Sellu yaltata wowlana on ɗum ɗo Alhaji Sellu déjà yalti wi stratégie muɗum on à partir du 31 ɓe innude jama muɗum o yo immo CNRD waɗi réunion inni ado 31 yo hewtu koye taw ɓe waɗi couvre-feu e leydi ndin fof ɓe waɗi yimɓe ɓen fof e hoore yiite haramo kala no woodi ka hilni préfecture kala ɓe adday blendeje préfecture kala ɓe aray ko ɓe hulɓinira yimɓe le 1er janvier 2025 naatay wa'a no 1er janvier ji ɗin fof naatirta non il y aura absolument rien mi wolna on ɗum ɗo ngi tampetuji wonɗo yiide ɗo fof ɓe yalta wowla woni ko Alhaji Sellu woni kala mo wonɗo yaltude yiya no yewta ɗo nini il ne repose sur absolument rien Alhaji Sellu ko onon hoolori wonɓe ɓe lagine onon kadi wonɓe lagine ɓen ɗon habbi Alhaji Sellu yimo wowla mi yaltimi ɗo wowlande on ɗo nano faamu o gouvernement d'union mo wona ɗo e wowlede ɗo fi muɗum on ne bloqué à un niveau mo tawata mi wowlanta on ɗo taw ko on to bloqué pourquoi parce que jama on ina waɗani e ɗiɗi si on gouvernement ɗo waɗama onon wonɓe ɓe lagine si on tawta e ɗum ɗon alors que non ko ɗon fokkitirta Algérie waɗi ɗum réussisi Sénégal waɗi ɗum réussisi je veux dire Gambie waɗi ɗum réussisi Côte d'Ivoire tigi waɗi ɗum réussisi gouvernement parallèle mo tawata ko on gouvernement ɗon puusata ɓe ha hande kadi ɓe wona décrédibilisé ɗum waɗay kono si waɗay ko onon wonɓe lagine ɓe taw ɓen ko onon wona laamede ko onon hollata men faalaka laamu ɓeyɗen ngun ko laamu go mi faala mafhum on nani ko mi wowli ɗon kon on faami ko mi yewti on ɗo kon à partir du 15 ɗum ko dimanche wonɗo yarde ɗo lendinde no weeta siko motoru jogiɗa siko taxi jogiɗa siko camion jogiɗa siko boutique jogiɗa wonu ka suudu ma ta yaltu fes CNRD sen habbike ɓe ha lo 31 e wi ko ɗon nangodirden e maɓɓe lo 31 hewto e taw ɓe gayni préparde ko ɓe préparata kon fop déjà mi yeti kon hiɓe wadde incursion sengo lagine on ka fuutari ɓe fuɗɗo nangude nayi ɓe fuɗɗo nangude dammi ɓe fuɗɗo hawrude rewɓe ɓe doola ɓe ara ɓe sunna cuuɗi ɓe inna yimɓe naatiri ka kawtal ton donc ɓe immina sooriɓe ko ara kipa frontiére ji meɗen ɗin fof mission makko on kanko commando fare o fuɗɗorike mo taw foore ɓe ara ɓe militarise frontiére foore on fop ɓe ara ɓe sentira kañum kadi frontiére fuuta on fop sengo hot guine on kan ɗum ɗon déjà ɓe waɗino fore kariyari ndin kañum kadi on nani Ansou Damaro o yalti wowli kañum kadi ko ɓe heɓɓiton kon ɗi information ji ɗi men woni on e jonnude ɗo ni ñande 25 hewtoyta fête de fin d'année on d'ailleurs waɗata hikka fête de fin d'année waɗata hikka mi yeton ɗum ɗon taw ando à partir du 15 wonɗo e arde ɗo lendi ndeno weeta
kala mo fottuɗon e mutoru ma oto wa lancie vitre maggal on lancion on tiki puucino mo ha gasa parce que kon ɗo woni e bonnude mi wola mi répéta kañum kadi mi winom falaka monade o live ɗo parce que simi monike o live ɗo ko ɗum ɗo CNRD gollitirta wi'a ko noddugol ala hen nous n'appellerons jamais à la haine, nous n'inciterons jamais à la violence. Nous ne faisons que dire à la population que ce qui s'est passé à Zérekoré, c'est un acte prémédité de la part du CNRD. Et le CNRD va installer le chaos dans le pays. Cela est inacceptable. On ne peut pas organiser le procès du 28 septembre, condamner le capitaine Moussa Dadis Camara pour sa responsabilité hiérarchique et laisser Mamadi Doumbouya nous divertir avec des actions d'assainissement. C'est inacceptable, c'est une insulte à la mémoire de tous ces jeunes Guinéens, de tous ces adolescents, de tous ces enfants. Mamadi nous montre encore une fois sa cruauté. Des enfants sont morts dans un tournoi qui a été appelé en son honneur à lui, organisé par le budget de l'État, par les biens publics, et mobilisé par des fonctionnaires de l'État qui devaient s'occuper du service du pays, des besoins des populations. Au lieu de faire ça, ils sont allés démobiliser des enfants de leurs écoles pour les faire venir dans une porcherie. Ils ont trouvé la mort, même une déclaration de compassion, une déclaration où on s'adresse à la population, Mamadi ne l'a pas fait. Le bilan de ce stade-là est plus catastrophique que ce qui s'était passé dans le dépôt de carburant. Mamadi avait parlé pour le dépôt de carburant. Il n'a pas parlé pour ce drame. Ne serait-ce que montrer que ces âmes partis très tôt, même s'il n'était pas le président, même s'il n'était pas celui-là qui avait organisé ce drame-là, c'est des Guinéens qui sont tombés. Mamadi a la triple responsabilité de ce qui s'est passé là. D'abord, en tant que celui qui est en train de diriger, dit-on, le pays. Deuxièmement, parce que ce sont des hommes en uniforme qui l'ont fait. Troisièmement, parce que c'est un tournoi qui porte son nom. Il nous divertit en sortant ici pour balayer une ville. Quel sacrilège, quelle insulte à la mémoire et dire que ce sont des femmes qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Aller dans les établissements. La semaine passée, des enfants n'ont pas pu étudier parce qu'ils savaient que certains de leurs camarades avec lesquels ils s'asseyaient dans les mêmes classes ne sont plus revenus en classe parce qu'ils ont été enterrés. Mamadi insulte tous les Guinéens en allant faire de l'assainissement. Vous imaginez l'acte là, cette insulte? Vous imaginez dans un pays normal, il y a eu un tel drame, il n'a même pas daigné se déplacer, aller au moins dans ce stade, venir déposer une gerbe de fleurs pour dire que des enfants ont été asphyxiés. Et c'est lui qui disait qu'il n'y aura plus de morts. C'est-à-dire, c'est quand même scandaleux ce qui vient de se passer là. C'est quand même irritant. Mamadi, au lieu d'aller au chevet des blessés, il va, pour nous dit-on, aller voir la mère de Ousmane Gawal. Tout ça pour aller dissimuler d'abord la crise entre civils et militaires. Deuxièmement, le problème que lui, Ousmane Gawal, a au sein de son Sérélac, parce que depuis que Mamadi a montré son intention, les gens sont démobilisés derrière Mamadi et derrière Ousmane Gawal. Et il va faire cette communication vidéo et images pour que les gens disent à la fois à la demande de Ousmane Gawal qu'il n'y a pas de crise, qu'il n'y a pas de malaise entre les deux, que tout va très bien. Et que les gens commentent cela. N'allons pas dans cette futilité. Ressortons plutôt le manque de respect, le mépris que ces gens-là ont pour nous. Plus de 200 Guinéens sont morts, tués dans un stade. C'est lui qui est le commandant en chef de l'armée, c'est Mamadi Doumbouya. Il est celui-là qui dit qu'il est à la tête du pays. Des Guinéens sont morts, plus d'une cinquantaine, dans un stade, au cours d'un tournoi qui porte son nom. Il ne daigne même pas aller en forêt pour aller présenter les condoléances. Il prend un balai comme si le pays ne regorge pas d'éboueurs pour aller balayer des routes. C'est lui qui doit être balayé.
Peuple de Guinée, le moment est venu pour toi de te réveiller, de sortir de ton silence. Ce CNRD se fout de nous. Ce CNRD nous insulte. Ils nous ont montré encore une fois, à 3 années d'affilée, que le CNRD s'en fout du Guinéen. Imaginez sur ce qui s'était passé là, que ce soit en France. Emmanuel Macron, il y a une bousculade, nous dit-on, hein, dans un stade. Il se permet de faire des bains de foule dans un quartier. Vous pensez que les Français accepteraient ça? Imaginez que cela se passe en Angleterre. Le premier ministre de l'Angleterre, il y a un match de football, des supporters d'Arsenal s'affrontent avec les supporters de Chelsea, il y a plus d'une 50aine de morts. Il quitte l'Angleterre, il va dans un autre pays pour aller assister à une cérémonie. Vous imaginez ça? Mais je ne sais pas si vous imaginez la portée, le message que Mamadi Doumbouya, à travers cette image, qu'est-ce qu'ils nous ont servi? C'est-à-dire, c'est le paroxysme de l'insulte. C'est le paroxysme de... J'essaie de trouver un mot, c'est-à-dire le mépris, le mot mépris ne colle pas. Même la marque de chaussures ne peut être plus basse que ce que Mamadi vient de faire au Guinée. Et dire que ce sont des écoliers, qu'eux, ils sont allés mobiliser. Ils les ont démobilisés des salles de classe. Ils les envoient dans un stade. Ils envoient des hommes en uniforme avec les moyens de l'État. Du gaz lacrymogène que les parents de ces enfants-là ont payé. Ils prennent ce gaz lacrymogène, ils arrosent ça sur les enfants. Ces enfants meurent, on a vu certaines vidéos, avant que les enfants ne meurent, il n'y avait même pas de secouristes. Certains sont morts parce qu'il n'y a pas eu de premiers soins. Des vidéos nous montrent que ce sont les enfants qui ne sont pas du tout préparés à ce genre d'événement qui étaient en train de venir et dire, est-ce qu'ils respirent? Non, ils ne respirent plus. Pendant ce temps, l'argent qu'ils ont pris là pour aller acheter ces blindés, est-ce qu'il y avait des ambulances à Zérékoré? Est-ce qu'il y avait des sapeurs-pompiers à Zérékoré? Tout ce drame, il n'y a pas eu d'ambulance. La morgue était bondée de monde. Les corps, c'est sur des camions que les gens partaient. Comme vous avez à la Mecque, là, quand il y a le pèlerinage et qu'il y a bousculade, les chaussures, là, on vous dit, allez, prenez une paire de chaussures, n'importe laquelle. C'est comme ça que les familles des victimes sont allées récupérer les corps des leurs. Comme si c'était, sincèrement, il n'y a pas de respect pour l'être humain en Guinée. Et Mamadi Doumbouya, il a soudoyé les médias français aujourd'hui pour ne pas qu'on parle de ça. TV5, France 24, on parlait de ça brièvement avec le cas de la Syrie, on ne parle plus de ce qui se passe. Et on continue le narratif en disant que c'est une bousculade. Une bousculade, on parle de gaz lacrymogène, on ne commente pas l'effet de ce gaz lacrymogène. Si cela s'était passé dans un stade en France, on n'aurait pas parlé de bousculade, on aurait parlé de tir de gaz lacrymogène qui aurait entraîné la mort de ces supporters. Non, les médias propagandistes, parce qu'ils ne veulent pas du tout quitter le précaré guinéen, il faut faire en sorte qu'on ne parle plus de cette bousculade. Vous imaginez? Je dis encore une fois, Mifilo, Mamadi et Serela Kong ina mari problème. Ousmani Gawal yobali jama on mbudi hay ko wadano kon événement mabbe on. Mo jonnude excuse yi ala ko wala be wolande. Kesi yamen di no ferma, himeden tongana yaltugol, himo nyawli yimbe mbudi do wawali yobitude. Joni non gibi ko wadi do kon Zérékoré wadi yimbe fuddike mo noddude inamo koko wadi do kon a hebay problème. Démissionno. Baytum mo jabude yalta ndaru no démissionnera. Woɓɓe déjà ka yuno Mamadi fuɗɗike présentade ɓe noddino ɓe inni a innime wondema ko an o woni sutenude. Jonno wonɗo may sutende on tigi ko candidat est ce que ala men ɗaynude. Woɓɓe ɓe ngo wiɓe ko o parti ɗo tigi me woni moye jonnude. Jonnon o parti ɗo candidature indépendante no wadde est ce que si min wallitike man ɗo men bonni UFDG on est ce que ara men amari awro amen. Déjà o malaise ɗo no hakkunde maɓɓe, o crise ɗo no hakkunde maɓɓe. Donc ko yiɗon ɗo immike o yehi wonmo daroyde nene makko kanko Ousmani
kono Usmane a hersata ndari jullere nde jo'inɗa nene ma e muɗum ene anko ko oki puɗa ɗi posi ɗo fo haysko julle wona ɓe ittede kenka nder biroji nder to anga wata adde jo'inana yummama kaɓe ara tawata hara si photo no waɗede hara jama o yiyay ɗum ɗon he kono ko a dugula kono a hersata he modi kono ko a ñooge neɗɗo ko ɓe ɗo woni yummama ko nder ndu suudu nde jullere ɗo nde tawata ko hay chauffeur jo taxi jullere nde o joɗoto e muɗum nden haray husji no waɗa e muɗum ko a jañe neɗɗo fulɓe ɓen fof ko an woni jaka ñooge jañe c'est dire mi falaka monade no mi wiri noon par ce que si moni ke yewtere hande nde famotako wata on nangu wolugol fiɗi futilité ji maɓɓe nani en fop à partir du 15 miɗo andi noon o live ɗo o haaɗa e wonɓe Europe ɗo ɓen wonɓe e darde lamɓen doja fewdo ɗo ni ko wonɓe Europe e wonɓe Occident namen wonɓe Occident ɓen ɗo waɗanta on golle moɗon nde min do si tawi o décembre ɗo lanni on immaki fus haray hande kadi habbe hatuma min gayni heɓoyde doole wo ko min woni kon e muɗum ka yaasi ɗo on tuma wata goto haray wowlu hande kadi fi ko ne wadde ko lagini haray wallinen fes mi yetike on siko Alaji Sellu habborɗo siko Alpha Condé habborɗo Alaji Sellu jogaki moyen ɓe wowlitike min ala mbuuɗi ko min wawa suudoyde yimɓe min ala pinka ɓe wowlani on ɓe wowlitike koko mi yaltuno mi wowlani on neeɓi Alaji Sellu woni arde tabintinana on ɗo si on wallitota ko Alaji Sellu ɓe heɓa doole wota on habbo Alaji Sellu no tettoye kaaki lemunne ma kaaki mango ƴetti yehi soodoye pinka ko ara jonna on si ɗen pinkaji heɓike si tawi on immaki holluɗo wondema ko on pré ɗen pinkaji ɗe jonne te sa ɗon joggi finkari nde wawɗon gollitirde haɗi gollitiron taw ndin finkari ɗum ndi finkari nde tawata koyo waɗu désobéissance civile mo kala emo wona ka suudu si goɗɗo ari ɗantugol on patanti wi on yoɓata CNRD fuɗɗike wadde ɗo diversion ɓe famini mbuɗi no détourna ɗo ɓe yelike mbuɗi no détourna ka douane n'est ce pas awa mbuɗi ɗi ɓe wiɗi ɓe yelike no détourna andite nun ko mbuɗi ɗi ɓiɗirɗon ɗon mbuɗu e mbuɗɗiɗi konko wonɗon ƴettude ɗon jonnoɓe kamɓe ko ɗimɓe woni yaade awɓe ha ɓe gollitiroya ko ɗiɗo ɓe yehi ɓe gollitiroy ɓe waɗi ɗi propaganduji maɓɓe ɗo fo jonnon ɓay tum ɓe yelike ɗum ɗon ande mbuɗi ko wonɗon yoɓude kon si ƴettaka pinka wo warira ɗon ɗiŋino ƴettirede yaye suudiro e cuuɗi ka yaasi ɓiɓɓe maɓɓe naɓe janngoya rewɓe maɓɓe waɗe ko faala onon hara ɗon soñji lekkol ala laptani ala laawol ala sécurité ala hay sécurité ma on ko ya yoɓu enen est ce que enen hiɗen mari hoore est ce que enen hiɗen miijitade anden ɓe ko si en defi ɓe ñaama ko si ɓe ñaami ɓe weccoya yaafoɗolla mi wowlira no ɗumannori noon nde ɗen wullito kabine on heewi luuri waɗi ton haccen defugol sen acci joni defugol goɗɗo naataka nder kabine wecca si goɗɗo naatali ka nder kabine wecci luuri arata sonja en mi anda si on faamay ɗum no he Sékou Touré waɗu no sifa ɗum ɗo o sikki wondema wawa gayndi leydi yimɓe ala ton o sikki o ara o jooɗo e hoore yimɓe o sikki minji makko nafa e mo lagine ɓillino haa ɓe inni ko seytan 64 kako 67 yimɓe ɓilli haa tawi hannde kadi ko nagge marge charbon maayi fof andi nge nagge ɗo tooke no e magge ɓe ari ɓe hendi nge nagge ɓe hirsinge ɓe ñaami ɓe wakkili puucogol saare yele woni puucuɓe mi wowla haala kan no tawata onon on andano tan Sékou Touré puucuru arno naati yimɓe ɓen yimɓe puuci haa jiɓi ko honno wata tawi ko honɗum ko nayi ɗi tawata ko nayi ɗi tawata dawa konno ɓeynata ɗum modi wabaji ari naati en nayi ɓeyna ɗum charbon on tuma on charbon nangi ɗi hande kadi tawi ko nayi wonɗi e weccude nayi ɗin tawi ɗi nawni kono heege ngen tellement soñji guinéen ɓe ɓen ɓe ala heɓude ka ɓe ñaama ɗin nayi ɗon ɗin jiibe ɗon jama on wakkili ñamde ɗum ɗon ɓeyna siɗa mari bete ka yaha weccoya no ɓuri angal heɓude ka mi wowlan on fiyo nanu moƴƴa yaafoɗolla no moni e wowlirde ɗum ɗo ni koko waɗi komi woni on e fillade ko on tuma ɓay hari télé ala radio ala ɓe yeeti yimoɓe yo ɓe yimo inna Guinée men welino ye jamanu yalande kaari sa yehi ha teppe lanni mi wondi a arta e Guinée wonɓe ɓen ka yaasi ari ko fiino ɓe waɗira ɓe arta
leydi na mbuuɗi ndi waɗi ndi leydi ko yimɓe ɓen waɗi ɗi mbuuɗi ɗi woni nafa seede muɗum ƴette joni mbuuɗi moɗon fewno yawon ka nder burure aron nokkure nde tawata ko kulle tu woni ɗon ndaron si ɗi mbuuɗi ɗi jogi ɗon ɗin ɗi nafay on soodugol goɗɗum ma on marchandise mo jogi ɗon ɗon so nafay on yeeyugol ɗen kulle. Exemple très simple, ƴette otowal tew mango fewnon ka burure yawgol yeeyoya daroto ɗon e ngal otowal mon ɗo yiyon ko kulle honɗum yaltata ton ara si ɗen kulle kadi ari siko mbuuɗi ɗe ardata si ɗe ari ɗe piyayon ɗe jaɓa mangoje ɗen ɗe ñama ɗe immoɗe doga ƴette non joni awa mbuuɗi harana ɗen mangoje yahon ka burure ton habbo ɗon non joni yo ɗen kulle ɗo addu ɗon ko ɗi jonnata on hande kañum kadi soodo on heɓata parce que haaju majji ala ɗen mbuuɗi ko ɗon andoton ko jama on waɗi nokkure CNRD si hande sino faala wowlay ɗo fi semandu 2080 2070 2100 si jama lagine on boykoti hande ɗo ni CNRD ko ne wadde kon fof koko wonɗo yiide ɗo fof hiɓe wadde de ɓe inna hande ɗo ko tourisme hande ɗo ko Miss Guinée hande ɗo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum ɗo fof ko fi attirugol jama yoɓe aru par ce que ko yaltuɗon kon e leydi nafaali ɓe moƴƴinaali ɓe son darni non joni ko heddino kon ɗo hande kadi CNRD haray hande kadi noon heddaniɓe ngal ɓen halaylan ni en gros et en somme meɗen wakkilade yer amen on ka yaasi kono mi wawata immade ɗo un bonjour min immo mi yaha ono wonɓe ton ɓe on immaki. Donc en tout cas ce qui reste clair, tu n'es pas seulement regardé en Europe, moi je te regarde à partir de l'Afrique, petit frère. Miɗo andi ɗa darde la, mi wolta inde maɗa nde, iɗa andi ɗa darude la. Kono an ko wonɗa lan e darde kon, e ɓe immoytoɓe jango dampa motoji muɗum naata ka nder quartier ji. ɗaɓɓere nguure ɓe inna ko fino ɓe wurira ko fino mayira wonɗa yaltude ɗon immoto ɗon ya udditoya boutique muɗum jango yeeya patandi yalta e nder on boutique makko ɗon wonɗo immade on fewnɗo ni commando siko otowal siko marchandise kala ko commandi fewnɗo ni sin on gayni commandade ko commandata ɗon ko fof Europe fewnɗo ni ɗon addude otoji moɗon ɗon addude marchandise mo ene onon on famali ngo cippiro ɗo ko yawiti ɗon kum bullum to so kun sikku ɗon ɗo ɗon sikka on anda kon ɗo kum battinay. Merci.